topik kepada grand lepas temat kepada kenyum yang tinong elam dan sebuah lagi kenyum yang tinong elam agar isi kita Exodus kepada kenyum kepada ter terlebih pulih ngalah pun pulih dengan cimpe ini kepada apa keren kacing kenyum kalong kacing long tenwai jom brem apa kacing kenyum kalong kacing long tenwai jom brem ni kenyum lada karang kebenar, ni kenyum lada keslap ru, ni kenyum lada shit ru, ni kenyum lada ni kriat ru. Kata kata ni kenyum jom. Bakam kam ni kenyum ya kinong yalam. Abu cingkeli. Balai kipriu ki kenyum. Balai ngawat pingi kenyum. Balai kepelong yang ngawat kibel kenyum tu. Ini yang baik cucu cekmak ni. Kadang nyum kami nak download bang suhud, bang suhu, bang lah bayesha, bang kuat, ya kadang kelah, bang canya, bang yang ijnai kami ini kadang nyum nak download kecuma cuci. Kamat dengan kau ni ane apa ni? Kadang bang pun, balik kami kini kadang nyum, nama apa kadang bang pun. Nhân bệ thì con Israel kim hôn ya cái chính làm cho Moses kim hôn ya cái chính làm cho Moses ki itang ki chính tu na sudah ban bệ của Moses ki itang cái chính tu na sudah hau kum nong ya lam ha cái chính sisa kalau ngapa ban yo ya nong ya lam kum bakila khot Moses ngapa ban yo kum nong ya lam Moses ubadan cái chính cái khli Exodus kebalai nyopra upadan kecingkit kli komunong yalah Moses udomnya kenega responsibility kenega cingkit kli namun tak kipai Israel nama boyo iya kipai Israel uplay yo iya kipai Israel berkiam uyo iya kicingke ya kicingja ya kicingnya kicingnya jadi kon Israel how Exodus kebalai Shikau keberanian itu. Taga daun ki play ukot Moses. Banlek bantelai ki kolis. Nama bagai jinyam jinyam jomki kebagi lasar rom ki merau. Hakati jom karo hari je. Play ukot ya Moses. Exodus balai Shikau dari kulai tu orang ni. Nama kata alete yang pak yang Malaysia utaro, bermenyu dalam no ikibrew jonga ki Israel ke. Mana orang khot ya Moses, khot dah play. Balik ayu balik pelai ki kon Israel. Nama balik tu, nama balik kau ya, balik kau ita ya Moses. Nama balik ya Moses sama ulang no ya lam kau biang. Maka jangan, amen. Henry ki kon Israel kim hon yang ni. Kim hon. Tamat kepada kau kepada orang ni. Kecing bang hon kecungki. Kim hon. Haba Moses ku yale ulan tak kecing kli. Au kau boleh ngapai ku babine ni alam ni kon ki jom. Ni kon Israel ni alam ni man pelai ni panu paro. Bani alam ki siapa kecing aku. Ni kon Israel kim ni ya kata. Kum nong alam. Kim ni kum ya kata kum nong ya ndai kile kim smo hon ya ke jina lam jong Moses kamat ka ka jing hium jong kun Israel kami kamat ka ba dalam ba ka jing bang so thu kami ka jing bang so thu ki kun Israel kim so thu ya ka jing thu Moses kim so thu ya ka jing thu jong Moses ki petang ya kata ka kamat ka biyo i kap bau no ya lam pet sina inga pingi petang ya kita kabayo i ham ni kloi ba mu ni kloi ba ban habu ya kabayo i ndai ka bamu i ngim chupe ni knyom ben ya ka bamu i ni kwa ben ya kabayo i kata ke jimlong jom bre ke jimlong ni koliswa kim kwa ya ka bam ya bamu i si ka ba jinga kim kwa ke jimbang su thu ki ka long ya ki pe ba baleng ban pisah hakasi kapor bahkan poi syakata kathong nama kecingnya ini kun Israel kalau melenti ke bajangan no ifi
Kajing yang tiu cungki kalau bercakap kim yu i kata ketong cungki. Kim yu i baya ke mahakamat. Ke kamat ke penyiri kata kinge. Kilia ke bro mahakamat ki Moses ubaya cia undon kata ketong patboy bu. Iya nyong kiong syae ni boy. Iya nyong ha. Kau disuruh nyong plak hanu kata. Kim don kata kajing i jangan. Kum nong yalam ubaya lam ki. Kajing bang sutu joki kapelong yeti berkenyum yang Moses kabala amat kabala kajing bang la Malaysia ikut Israel abad kiat nanti kita dia kene kawan kau kajing bang hon joki kum yang Moses nong yalam kabala kalau bak kajing bang sutu joki yang Moses kubayalam bak kabala kalau bak kajing bang la Malaysia bon bana ngiru ki bangla Malaysia on it. Darwaj my face lightly softly like it. Darwaj santly brutally like it. Ayat kunyum oh la kacau sih why. Hendak kata dan he will try on it kan pair. Ada ke why film nom tak sampai di jiwa. Apa fikir do he will try film nom tak sampai di jiwa. Kajing bangla Malaysia ikut Israel dikenyum hak banyak kendu yang dijingke di pembiang hak bang tadi hak tiap kadang hak jingnya di lembaga rifa kata makin melak Malaysia nama ki omba hana pembiang kata bang tadi kimyo kan cimban di pembiang katiak kadang pembiang ke jing tiak pembiang kimyo kita kata jing Malaysia jadi hak jingnya di lembaga rifa Hantam dele onda kita yui yang duriau ke hakmat ke joki, bagi nokshur ke masyarakat ke joki, hantam dele itu kita kim ton juga ke jisha hati, apa kia inti kita kendu itu duriau ke hebat, masyarakat ke nokshur ke balabe eki berdunia, kita ni kami Moses mana kita kami Moses, kita kendu hak lagi jika bakal ton juga lagi yui yang duriau ke Masyarakat kita nongshun kita nyom Moses kita mewan penyam lagi hambe kita kelakap yang nong yang lalu belajar coba kita kamba boleh oh ini kita beraimo yang boleh bagi iman makmat yang kamba boleh amen kita saja beraimo yang boleh bagi kamba nama ini lakon dan apa yang jumpi kalau ini kamba hai yang boleh boleh lakon dan boleh la transform yang ini saya mencoba lakon dan apa yang saya mencoba kalau mat yang kamba boleh boleh pe yo le se pi long tu balong ini kudu Israel apa lagi ini kamba ru pinang kunyu kamlong ke bawah lagi long kita banyu i banyu ru apa kudu Israel apa nan akan reklam bukan bang di siapa Gila ilun iki kamba penbang kita tumi Moses. Penbang ka dodot ka kenyum ka matla. Yaki jingle pa ka bagyo an mat harta ka po sa po. Kina mandon kenyum. Pen ka mat ka sa. Ka jing persya ya ka jing telah. Pun ba nangi persya ba ya jing telah. Nyumpa ban telah. Kajing pulih ke bawah pulih mana? Ngano ni fi kum no yalang apa ngayo ya kali leadership sabang pulih siapa leadership. Ngano ni fi udon traditional leadership. Udon charismatic leadership. Kabat ni lipat ya kita kike baro ni hau Moses. Kajing bersyak yang kajing kelah. Ni kenyum nama ni kuat ibana bagi AKA Kim Long Kuncu. Di ina, ni dan kami ada kajing kelah. Wadam kenyum mana ipi kata kajing kuat kau tuai ban kelah yang ni. Amen. Kata dia ni usmoto ini kajing shisha. Nama ki kon Israel ki jin baik ban long marau shimta. Ngana kenal kon Israel ki kenyum ya Moses. Balik iklim Moses semakin mat, makin nyat, berhenti kerikau. Kita kecil sebab bagi yo berlong merau. Haki por bagi syombe,
Shalom Marabe, Shahyan no Paro, Shahyan the Blue Egypt, Kikwa Yakata, Kikwa Yakata, Jinkala. Israel Kipusha Jinkala. I'm not following Marabe. Nala Hai Banyalinti, Namalinti, Kuchima. Nikum no Yalam each night, when Raki gave a tea, we allow me peace sharp at Jinkala. Kim you eat Kabasan, Kamat. Kajing bam yo ya bakwa. Beliau nyom nama boleh bom yo ya bakwa. Tengah kabalan jadi yo siyo ba siyo keren no ngatu yo nyom. Yo siyo na banwai, mangiti yo banwai. Yo siyo pe kita balang iwai banwai ni yo banwai nyom. Ya. Nyom no ada kiwai ki uspa ngan itu. Nyom no ya. Atau kata penolong yang lebih, diberi selalu kinyung ini. Kajing kinyung kami baru na barbang yo ya kabakwa. Kikon Israel kikwa ya kajing sok kajing alam. But om kajing ya kijak hagarik laos maksud. Kikon Israel kikwa ya kajing sok kajing alam. Om ya kajing ya kijak hagarik laos. Kikwa berpencintom ya lade kikwa ya kajing sok kajing. Kikwa be bakinya yang berhenti ke besok punya alam be pek ke percaya ke meminta pek minta ke percaya ke meminta yo sipun bagi jingsuk nimi nayin dan kali siapa cakap wan thai yang lu dan kali yang kejap dari orang be orang thai dan yang kejap orang ani ngapang kejap nama syu Nama syuk kan hiru, nama syuk kan leheru. Umpai syuk syuk kecil sel. Kata dia dong. Tini ke ni kuat baik banong kiba alam tu bersuk baik. Macam jisa nak gali, syuk gali, leci hiru dah gali. Ni kuat berbentai. Mentang nak don segi polu ni nak syuk ke Bible tu. Arah nak kamu baik. Agak cing boleh juga ni pasal bakiru. Baik kaya ni pasal bakiru kau mana ni? Yom yang awak syuaf itu, siapa yang jual ini? Yang itu nak baik beri, orang belum itu nak beri. Hak pertek kumpeni orang minta digital world, dijurak itu mobile, awak keren dulu nak ke mobile, awak tuai dulu nak ke mobile, awak tuai dulu minta berjual masuk nak mobile. Yo ngan internet itu kita dengan internet kita kibarai aktif macam ni dia kecil sisa ni. Amen. Nama ni kau apa yang kecil sukte tak tahu belum yang ibu dia kita ikai baru. Kade ke Bible, bakade ke king jom play. Berhati lah thok saya kecil perem yang awak pi. Hari kita usul kau apa yang kecil sukte jingaram tu apa yang kita nama tolong ke bertahan tu. And the gospel Matthias the son of Shippo of no so kita yo berprinsipom na benta ka hok na majung long ka himay pade so ya biru ci masakran na masi kiba ya pe kan ka pe kan ranti kiba ya pe man ba ka kita so mapingo so ka bi masak nyo kino yalam hande pin ban pi ki ban yo e ka bane Orang ini kami lelai orang yang bencana, nama cik kisah kami lelai wajib kisah. Nama Tuhan, batai, konsir Tuhan. Nama Tuhan kampanye nanti yang bicara, bukan kampanye nanti yang kecil-kecilnya, bukan konsir, bukan konsir. Kita usahakan buat dengan firman, penolong kita besuk dari melai kita. Why kalau kisah itu, kenyang atau why selam, why kalau bertaksi, why kalau Nawai Islam tak nyok, nawai Islam tak keren Islam tak. Dia nawai Islam tak ni nyok ni. Beri Israel kita ni kata. Nama kita hal benda kita, nama kita hal dia. Hari kita tempat kalau salah dia cuci kata tak benda. Ngapi rupa ini suatu bakla. Kaya kecil kela, kaya mengiyo, kaya bagi kuat, kaya nyok kalau memang. Sok lupi macam penciptaan orang tak tahu. Moses macam penciptaan manusia. Nampak long kong nong yalam posisi, buat beli beli kemana ni?
nong buat diri itu kau ini kemat berdiri kejimpang sania balik kami ini kejimpang hampir nama pakai jimpang sania jumpi kinong buat ikhnyong nama kem sania yang unoya kejimpang sania ke penim jadi kisah kejimpang sania ka peniyamnya ka jiso sarong nila de ba ode mga natin ala ka nyala ang di uma di kanyang no kamno ka ba ka bitong punta piniro long ba sania how no yala nama ba yung Moses ajit da uglay no yala ombalo no yala no ifi ombalo no yala waso sarong ko ba on natin ala ka nyala mande ada uglay jet no yang Moses lajit menong yalang yang Moses yalang yang kau sudah kispas mun yalang batu syanya ila de hawo play taken ginong yalang amat banyo ide gamat banyo asam ikut amat banyo kajing bang yo ijnai ni knyom nama bang yo ijnai di kon Israel ki knyom yang ni ki pai pa ki yo itang ya ki sabung jogi ki perkhatan tang ya ka ba mentang hande no yala ko don ka sap ka phom ha ke jing khot yo uyu i sha jinga Moses uyu i ya ka jing pelai lo amen ngala ye pi pranam ye ki balong ki no yala we khot ni ki kon sa ki kam yo i yo Moses ki yo i ki baro ki yo i chnai ki da ka visions ka chnai ki i petang ya ka kwa ya ka do to ki kwa petang ya ka ta ki ke jing mun chim kha ki ka leng kot ba ke jing mun chim kha ki ni kan ma ru ha ba Moses ulai kundu to ya twai halun senai ujak ni mana pandalawan pai pat ni beri ser kilaya mani dem ko masih kan ma ra story ni jing sha ke jing ma la jong ki panisha kecil bang ini kecil icnai. Abang Moses bialam saya kecil lagi tu. Kita abang Moses orang kaya nung senai ublay ulay itu orang macam tu. Kita kikun semua orang kita yang mana kita tahu. Kita yang mana yang kun masih kita tu berhias sahaja. Abang Moses orang yang berhias sahaja ini yang tak jinjang kesisha. Kita yang mana dem yang masih kita tahu. Awan nung yalah. But blame lo all her exercise of a life to al bashito of me. Bagan yo ban pendu no kot eti nama ki kot Israel. Kila kayu kun masih bermane. Kladon te kapol mo blame lo dom ya ki kot Israel ba kila tjum tjum kila poiro ba kila ya sha ki yo ija ya ki kinda bhag to blame kila ya thalam ba yo kun masih ba kila ya mane de pa yo ba hatu ko try lo amangan pendam no kot. Ngan pendam no khot ye ki pe yo le se ya na ye pi ru ni knyum o balai dum ne balai hapan be ki chi se mala si ye sonde balai na hable be ka bible study balai na hable be kita ye ke baro balai ki pe sem ki ro ashi wa balai ki ta knyum pe yo try long ba ngan pendam no o ye pi ngam yo ko ya la Moses ko ko abo ble ro ma ngan pendam no ye ki Moses ko no fitu Moses no Moses uyeng boleh sak hakam ublay ng tayo ko Israel. Ako ublay ko mga pendamno iki Moses ng pendamno iki we ko balo. Umnam saksyo ng Lord ng pendamno ikon Israel ko away. Moses uyeng boleh sak ng tayo ki hakam ublay. Hakam ublay. Na ngayon iyo Moses ang ni ko we ko balo so tanda ke o kren we kin na Exodus ko life on me. Moses ko try na pendam no ya kini dikon jome uno ka kenting ko no yalam ko basisha jome uong ini to pendam no ya na kepat kami na kata kitab jome ya ka pamela thos ni don ka kitab cuma cing pendem para bagi Moses ko ngi kenting ko ba lada pendam no ini Hebrew pendam no ya ka kitab ya ka kenting cuma na ka kitab cuma cing pendem senang kumuno yalam kunut perle halu kata ngap pila da tho engal ka keteng junga chupi hapo ka kitab junga cing pedem hatungi om ta nam ta kita ba knyum ya ba yepi
Ni nama be odi adap syatu kepada yak syatu nama kita di berkenyum dengan dan Moses ku penuh ini genden dan Roman try ada pendam di pendam no yang keteng juga nak kita tu macam pendem berjombe hadu kata kumunong yala basyake kumunong yala basyake ulong yes kan ban peni bangade pendem kita ngani ni betul Moses pada betul Jesus Kristus orang tadi itu ah, tomak yang kita nak kita pilih. Tadi, dan dia kepenting kan related, bahkan kecil yang betul Jesus, bahwa Jesus Kristus ulaya sait, yang kita cuma tu pilih orang itu ni. Moses ulaya sait aku pilih, bahwa dia sait nama kita pilih, pilih orang itu ni. Apa yang kecil dia untuk kerap dengan Moses dia sait kita. Ada jingkup kau cuma anda. Abangi pet yang ikut Israel. Bagi long icat pendre di batang ke kemiu. Ni berkat ni te ni melek kata. Ngelam kau bagi ikut Israel. Bagi dia kata kan. Ni ngelam kau bagi ni tinggi melek ikut Israel. Nak dengan dia ikut Israel. Nak melek. Lebih tu ialah dia kemiu. Itu ialah dia kemiu. Hendak boleh Ukraine kau ni aku Rome. Iskinong ka khatlai ko ro ai ka men simbaro ka pen happo ila de haki boy ba hakli wo ro ai ka men simbaro ka men sinta no we de la alma ka men simbaro ka pen happo ila de haki boy ba hakli ba haki boy jo no yala ala don no yala ka thenu to ni happo na bole na la jit ya ka da Jesus Kenapa ia ni? Balik kau kerjas ke baat katai kau ampuno, kau pin kau ia ni harga cimpin yak kau kencang bener. Baru nak kau bentak cuai, ya ka long house in kum habawa hakli. Semua tu ia kini. Nama ka don shalom dek ke boleh. Nama ngau pindah ke kuat beri cuma cipin ni ke angan cuma fly dalam kat lama ngau. Kena ini kabel macam tuan kat beri macam ni. Penyu ini kabel macam tuan kan nak mah kita koi macam. Di dan kamu pun kelai gerkom perkat. Dan kamu pun kelano yang gerkom perkat. Semua hon yang kena yalam bau beli ulah ah pi berharga. Semua hon yang kia bagi yalam. Lagi le bom setiu. Lagi no yalam kile bom setiu. Lagi kile bakla. Dei ublei uban weng dia ki. Dei ublei uban weng dia. Katagi belum kami nabi. Hendak kita rubat buaya kino yalam. Bau beliau ni yalam ni. Katagi ngede. Ada cimpun kau cuma hanya apa kelima kamu susu. Wat mang kenyum. Wat mang. Nama berkene kita paro kadai kecil dia macam ni. Kadai kecil dia macam ni. Kadai kecil yalam macam ni. Long pun kumbalong usipai. Abang usipai usutu pada don kecil ya panteru permanu ya le. Amen. Katakan kita ulung yalam, katakan kita ulung yalam ulung yabi. Long kumta ulung yalam, makloy ka IT yalade. Sharon ka ki bedre boro. Long kumulong Moses ka IT. Long kumulong Jesus Christ ka IT yalade. Uklam pek ki kay paro plug in. What your barabasu. Barabasu ko ba oh like him. Day ki pray ki ba yin nga di bakla. Day Jesus ko plug in your barabas na Jinya, Deus Jesus. Kung nong yalam crowd. Wat nong knyum ni kinong yalam ba kay yalam ni pia kalut ti bade. Wat nong knyum mo ni. Pen kan ma ini siya man siya pen kan ma ini. Wat nong knyum kinong yalam. Kamat nong ko ka jin bambon. Wat nong long kum kita. Kamat ba ada jin bam smoto. Kamat balai ka jin bam la ba sya nong long kita. Kemat kabal sahab kecing pisah yang kecing kelang. Kemat kebasan kecing bam syanya. Oh ini kemat menyo kemat menyo kecing bam yo icnai. Barang ai mana menyo ko prabu. Priang yang kita cuai kuat transform yang api. Priang yang kita cuai kuat yang api bang sando. Ini yang mana
Ini tuan yang Pak Kristin ini tuan. Ini buat cuma ni, cuma